ngicela thuba socela uba umfundisi uMahlangu egameni lika Jesu abuye naye ngaphambili asho la ngakusho bese asiphakamisele uma adlulise inkonzo uNkulunkulu ayibekile kuyo. Amen. ukuthi kudala ikhulunywa le ndaba yokuthi ugogo makafike sahamba isikhathi kwade kwanamhlanje engikubongayo ukuthi uNkulunkulu umphilisile wamphilisela ukuthi azofika njengokwesifiso sethu. Sibonga nje lokho kwaphela kukho okunye singakufa sithi umangaliso lo 3 weeks esibhedlela aphume esibhedlela aphinda bekhona eze la sizokwaneliseka njengoba sasinesikhalo nesicelo enhliziyweni zethu ebudaleni bakagogo uTele sebahambile uzakwabo. Ngiyacabanga ukuthi kwabadala kusekena yena ukugcina nje bonibona nje bahambile kuwo uzakwabo uNkulunkulu umgcinile azonyathela la ugogo umfuke wavalelisa wathi isifika lapho abantu abantu benzeka singabe sisabona masikabona nangasezobonana kwelizwana wahamba wasala uMamthele. Siyathokoza na ekuseni kwamukele umfundisi wasekhaya wathi wamukele bantwana bakho na njengoba ngisho nje ngithi wena ungowayithola from the horse's mouth. Lokho kushoyo wakuthatha kumanotho babusisiwe abezwa lokho kubekwayo nabazawuthatha baqhubeke nokuphila. Nkosi kwandisele mama izinsuku ukusuka manje ukubheka phambili umsebenzi usemkhulu sinovalo ukuthi uma ingahamba yonke insali kungaba njani ngoba sesiyabona nje ukuthi uThixo uma ingahamba yonke insali le then asazi ukuzawuthwala kodwa uNkulunkulu yena ukhona umnikazi walomsebenzi ukhona ubhekile. Nkosi nikusise sinikeza kuwe mama ubeke lokho kusenhlizweni yakho njengoba sengishilo ngathi bantwana bakho bathandile ukuzokuzwa ukuthi uvelaphi le noma njengoba seyilapha nje asisungoma abantu bami uthando
izimbiza zethu incebana yethu egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Anazo mama besanikela lapha indodana yami leyana ekade ngizimnikelo. Amen. Hayi ngibona mina ngathi sesinyathela bezegolide mase sile ayibonge inkosi. Bazalwane bami nokho-ke noma isikhathi esihambile inkosi yami ngiyathanda ukubonga kakhulu Mahlanga sazana nawe dala le usenale West. Ayibonge inkosi. Ngibonga ngendlela engenakuyichaza abathandekayo. Anive ngibonga lesi salukazi. Amen. Kodwa ngibonga Lord God Almighty. Hallelujah. Okuyena ofunzayo nowenzisayo. Amen. Ayibonge inkosi. Sihambile impela isikhathi bazalwane nabanye sebehambile kodwa bekusenhlizweni yami ubasazi ukusuka kwalento. Ngisho mina leyo mama noma beyibeka abantwana benkosi ama-organizer ethu kodwa engaba mnandi ukuba nkosi yami siyibukeze nikhona. Akabonge uNkulunkulu. Ngoba ngempela sithandwe yizulu noma ngathi-ke sekukulana nokuthi singabomama bombono. Amen. Kona kubeka kulula kodwa kuthukile ngendlela engahatisana. uNkulunkulu akathandanga ukuthi athathe isidlakela sikababa asiveze kodwa aveze ukuthakathaka encebeni yakhe. Akabonge uNkulunkulu. Bekunamazwi lapha ebengiwathandile kakhulu. Akhulunywa uBabheki ngesikhathi esiqoqile. Amen. Noma-ke Nkosi yami ngathi ngobhethi kancane emuva ngoba phela lezi zinto ziyasiza sesikuzwa ngabantwana bethu. Amen. Ngithanda Mahlanga ukuba ngibeke laphaya emqaleni wakhe uBabheki. Amen. Uthi-ke wayephuthiru ngiyabona wayophuza itiye wasukume indoda lapho eThiru amaThiru lamadala yathi hawu mfowethu seyizwa indaba yakho ukuthi wena uselona isoka lamanyala useshumayela ivangeli. Khuluma indoda-ke ihlalele phansi uthi dudu kusukume ubaba uGumede aye kuyena uBabheki ambingelela athi mfowethu nami uNkulunkulu wamsiza sitholane lapho noBaba uGumede lowayeseBible school yokuthi ubathole ubaba uChellis bobathathu bayiqala imvuselelo. Akabonge. Sengisho lapho esizulweni-ke kwakhe noma kukude kodwa ngiyanqamulela. Amen. Le ndaba yakhe ubaba uBheki. Ayibonge inkosi. Ngize-ke bazalwane kule
eyomama. Amen. Abantshela yona omama Mashiya. Hallelujah. Sinayibambisisa abazali lezi zinto zingabi lulana. Amen. Ngoba zisakhele amakhaya. Ayibonge Nkosi. Uthi ubethu ma enza imvuselelo ashaya iphele imali. Kufuneka ke awele kusahandwa ngemkhumbi. Bakuthatha isikhathi eside kabi. Ayothekela phesheya. Athole abuye. Kwenzeka ke ngomunye unyaka efikile nephesheya wabathe nkonko wafika isikhathi sokuthi abuye. Uthi-ke manje na elele ebusuku ekhala umncameli usumanzi ukuthi ngizobuyela ngizoqhubeka kanjani nale nkonzo yemvuselelo. uNkulunkulu wamisa phambi kwakho umbonisa umbono, wamisa lo wesifazane oshukulile. Amen. Wathi-ke uyambona lo muntu na. Amen. Wayesethi-ke lokho okukuzelela uyokuthola kubantu abanjengabo. Sezana bazalwane. Hayi ngangikela-ke uNkulunkulu wamenze umusabe. Mese buyile ngalezo khathi omama bafika kakhulu omama abanemfundo abawonesi. Uthi ngathula ngathi laba bantu bazoyithatha imali izovela imali. Wathi uNkulunkulu hayi lalela thatha labo mngakho omndeni abawu-4 umngakho uMaMbeku, umama uSibithi, umama uThelezi, umama uMbomo owayenqala eGoli ongaphumelelanga yena ngenxa yempilo qhubeka nalo msebenzi. Wathi-ke hlala nabo phansi ubafunze lokhu enizomfunza khona wena. Sezwana bazalwane. Waye uNkulunkulu-ke embula lento kuyena uMaMbeku. Uthi waphinde wabona ihlathi elimnyama bhuqe, amahlamvu ahlangene phezulu. La ekwini ubona umuntu ongaphesheya kwaleli hlathi. Sezwana bathi babona nje-ke leli bandla liyogcina lifane namanye ngoba u-Amen ukula enkosini lapha emakhaya hayi. Sezwana bazalwane, akekho uGlory lapha emakhaya. Bathi kubuze-ke leli bandla lingabi namadivosi. Nazi izinto engifunza zona. Sezwana bazalwane. Wayesebahlalisa phansi abomama babafundi. Basuka bazoqala eGoli. Basuka amaphepha webomama. Haleluya. Obaba bathenge imoto, bathengele omama. Ngoba sebebona impilo ehlukile mase yona le yokuthi hlelo. Yabona ubaba umbuka kanjani. Babona impilo le. Yini lesishintsho umngane? Ake ngithokozise. Wangena amafriji. Yabathenga. Baba khona ushintsho olukhulu endleleni emangisayo. Alibonge igama leNkosi. Ngenxa yokwambula kwaNkulunkulu. Haleluya. Ayibonge iNkosi. Manje-ke usho ukuthi-ke baqala labo bokuqala 1960
61 angisanda ukushada nami into engazazi ukuthi nginambaba kodwa ngene ngithi nje zokwakha iparadise ngileli khaya bakhala kungukunguku ngoba imhlathi mhlophe neyami mhlophe ayibonge inkosi hayi zaqhubeka lezi inkonzo kwathi-ke sebenwena manje bengena zonke iy'ndawo basuke eGauteng bayongena eThekwini engathi uma ngiya kuleyo kota ngizwa lezi mfundiso ngathi never phindele nginganikhonzi lezi iy'nkonzo lezi amen ngoba sengithi nangu uNkulunkulu esengilungile eqhubeka nami engibuka so njalo utshele mina ukuthi wena umubi mina ngiyibuka mold me ngenze besitsha konakho ukusebenza ngaso ayibonge inkosi ukuthi kwebazalwane bami sengithole iy'ngane lezi ngoba mashesha ngayithola anginqamuka amen umama uMbhengu ngisanda ukumthola umntwana azokulanda ekhaya athi asambe esefoteni lo mama wenze njani kumele ngingababhengela lokuqala umama ayilethe ethi wenze njani kodwa ngifike ngidle lapha efoteni ngisukume ngathi sengiwuqoqo ngithi hey webomakoti asibambisise lezi zinto bayahamba la ngimase ngihleli phansi ngikhathazele bathe kodwa lento bengiyikhuluma ebengiyithathaphi kanti nangentolezo amen Jesuka lapho 1969 wathi ngicela ukuhamba nawe ngathi nango umama abadala ngihamba mina ngithi ngiyawa bathi hayi asambe nawe lento safuna abantu abasebancane ngayihambela ngathi angeke ngize ngiyikhulele kodwa wafika uNkulunkulu wathi uyakhumbula wamkhumbuza bonke mina ngithi nje hayi wembula uNkulunkulu esikhuluma nami amen kutheke ngo-69 sajikeleza iTranskei sayisiSky sayawugcina eBhayi amen 1970 kwaqoqwa-ke igrupu yesibili eyelama lababawu-4 amen abasebenomama uQhina nomama uLuka basebe-6 sabelama-ke kodwa sonke saba-gathered together we were 17 mothers sise-Standard Hall amen mina ngisuka nomama uMbhengu le eThekwini masifika lapha eStandard Hall emzini kaBabhengu afika imisa umama uMbhengu imoto la egcekeni uBabhengu usevrande asuke ezekuthina azosibingelela qede athi ngenani endlini ngithi mina usana sathi ngithatha ngenani endlini eze nempahla yena ubaba azilethe endlini amen makusenjalo athi umama uMbhengu bazamlanda aye kwabanye wathi uBabhengu uzohlala la leyo mini yokuqala ngikwazanga ukuyidla ngidengezela sezwana bazalwane bami aqala amaklasi kwayibeka iy'mfihlakalo kaNkulunkulu sabhala one day njengoba ngakhuluma ngithekuseni ukuthi esakhuluma la electure through his eyes I could see the eyes of the Lord kulapho kwathi meqeda leyo lecture yasekuseni ngazilahla phansi ngadolweni kwakuyi-tea time ngo-11 bahamba bonke ngikhale enyaweni zenkosi uma ngivuka lapho ngani umama ufuke nayo uyavuka laphana ngihawu
besisele sobabili endlini kanti uzothi sehambe bonke nomama Mhlapho nobani sisake nomama Mfundeni bese samathwini noma benimlamo kodwa nje sesibonana amen ithi ngabubani uzohamba kuqala athi wena uthi wena uzohamba kuqala ya sisakhelisana ayibonge Inkosi wahamba umama mina ke bekukhulu ka-17 engishiyekile enginesikweleti at this age I still owe God a lot. Sabongisho. Amen. Lento bengiyithandazela nje Inkosi unekuzuzwana okusasengiqedele ukusilele. Ayibonge Inkosi. Musho ukuthi ke bazalwane bami lento is so serious ukuthi uma ke sesiphuma sihlwanyela inhlalakahle yokuthula phakathi kwamama nobaba. Amen. uNkulunkulu wawenza umsebenzi. Akubonge igama leNkosi. Unyaka ka-1969 it was our first convention eThabana, eBloemfontein, not eThabana. Saphuma lapho babhemu mathozana komama nizobona esenikwenzile lawo mathenda amancane ithayi mabili namavena ekhona wathi-ke nangu umsebenzi wenu ubekani. Njengoba niqhubeka nje bazalwane bami, I was so taken out. I was so touched ukuthi uNkulunkulu wami benze abantwana bakho bayinkumathele emphefumulo bayikhulelwe ukuthi ayibuyimele kulo. Alibonge igama leNkosi. Haleluya. Isebenze kanjalo ke lento lo 1969 senza u-2000. That was a lot of money. 2000. So mama yiba elathatha ishinji first nanzika first prize. Amen. Kodwa ayiselokuhlala khona izidlwana ayibonge Inkosi kodwa hayi ngavuthi igoli ngapha. Amen. Zavuka indawo njengoba nivukile nje nani. Amen. Saze ke bathandekayo saxova udala lapha eBloemfontein waqala ingoma ubabhemu wathi bomama masihambeni sibheke eThabana. Haleluya. Kwasuka amaphepha-ke bazalwane bami. Ayibonge Inkosi. Why bomama ubabhemu uNkulunkulu ubabhema ambonisa umbono womuntu wesifazane? Why? It's just because umama umuntu oyinseka noma ngabe indiye elimala chithe igazi laphambi kwakho noma ngabe umlungu azithuli inseka zithi singabantu besihle ayiqhubeke lento abuye Nkosi yami. Alibonge igama leNkosi. Ababuye ujabulani bazojabula endlini kaNkulunkulu. Ababuye othokozile bangathokozi sebeyithwele. Amen. Ngiyabona ukuthi ama-drugs afuneka kangakanani. Ngiyabona umonakalo womama ukuthi ungakanani. Izulu lisethembile kwemama. Ungayikhethi. Yabona wenze noma kanjani. Nangesikhathi somonakalo uthe weJeremiya awuphuthume ubize laba besifazane basheshe kazolima ngoba kubi. Amen. Hayi konakele kakhulu ke bazalwane. Manje uNkulunkulu ke
abegabisa nenkukhu umsobo uyilowo ngamanzi awuthele lapho ophuthwini abeke inyama la babadle into enayamazi taste eyaklayela khona manje bafuneka-ke kufundiswana ukupheka amen nokuklina amakhaya bazalwane ewe nkosi yami siphuma kude bazalwane sesiyiqala ngapha kaZulu lento sasinamamsikithi sadliwa zimbungu kwaze kwasa zehle inyembezi kumamsikithi ngathi hawu ngoba uyena mdala nje mna manje bese benze njani manje kwasa gelekeqe zikhathala mamathi zithi siboma yini kwasa gelekeqe akusaza ikota ngumgqibelo asilele i-cleanliness ayikho kwenye indawo ufika from amafosholo nama ngathi ngangenweni bazalwane akulalekile lakwelami ikamelo senze ngafuna ifatela yancane angiyazi ndinuka lapho kwelo kamela nyazi ekuseni ike-ke ngucephatha umbhede fithi ukuthi itoilet lamakati ngihambe ngifune izinto kwaye dudule ngiye ne-sitting room la suse ikhokho lezi zamakhandlela dudule nyongena mshethamereni lakanathi wakwenzeka ngifika amafosholo anenhlabathi la ngaphansi kombhede kababa ugcwele yonke imfuhlo ngebuyazi dudule ngiyofika emnyango ikhishi lakhe lingaphandle athi awe mamtele uzeleni ukuthi cha mntango lenzele konke ngoba phela masifika la kufuneka senze practical singagcini la ungathi uhleli uziyatamasa yenze practical bathi abafundiswe ne-handwork ukuze ingene imali akwazi ukusiza ikhaya neyivuselele haleluya hawe bazalwane kwaba mnandi ayibonge Nkosi nathi safunda ukwakhe igqoko sathengela ubaba amashethi sababekela laphana afika bambelele ekolo athi kukamike lowo uyamizwa na ney'ngane ngayithengela kwafika umane ekhaya ngoba wobasi labo akubona laba bokuthi uJesu wafika wasusa isandla lesi kuzingabe ngizozwana manje ngabe kuzoba njalo safuna ukwenza i-handwork ngithi mase ngithunga ngithi sibani sakasicini nasebusuku ngisho izinto ayifundwa uNkulunkulu babhemu ukuze lamakhaya haleluya abe ama-godly homes kaNkulunkulu abe noNkulunkulu amen noba kuyangena zimnethile zimshayile athi omsithi athi indawo yakho yokuphumula phela haleluya sezibona bomama sifunde ne-ironing hayi uba kuyalifuna ishethi nanti alapha kubhasiketi lokwenye nomaqala ukayena sifundisane yonke leyo nto bantwana benkosi ukuze igama lakhe likhazimliswe ayibonge Nkosi uNkulunkulu-ke akasisize bazalwane ukuba lezi zinto zenzeke ungabi orayo amen kodwa sifunde ukumesaba uNkulunkulu ayibonge Nkosi ikomiti yokuqala eGoldfontein kwakumama uSikithi Tsheleyi kube umama kwakumama kwakuSikithi isekithari umama uPheli
uma moduka kuyimina no ikomiti yaseThabana. Amen. Additional members nabo mafukeni. Ayibonge inkosi. Yathutha-ke yaya eThabana. Sangenwa siwomama. Amen. Maphatha abantu nje ukubona ngisidla ingqondo. Uthi nkosami kwangathi ngabe sesilapho. Okukhulu-ke bathandekayo sengenqa nje. Ubabubhemu uthi wayelazami ukopisha indlela zaphesheya. Athi mayebuya lapha ethi zama ukuyifaka afike uNkulunkulu usuku athi what are you doing? Wenzani? Nyamezwa bazalwane. Manje wayigcizelela lento ukuthi bomama asinayishintshe. Asinangenwa zithayela zesimanje manje. Haleluya. Sishintshe le ndlela kaNkulunkulu yombono. Yale nhlalo enokuthula nokuNkulunkulu emakhaya. Haleluya. Okudingeke noma kanjani sithi pass on to the following generations. Angazi-ke ngoba asinasikhathi. Mamfika ebile eqhamuke emsebenzini. Yabona. Asikho isikhathi sokuhlala phansi angenisa uSunday school la ekhaya. Nyamezwa bazalwane. Abagculishe abantwana. Nama-memory verse. Uhlale Nkosi yami enhliziyweni. Uyazi udadewethu. Naye seshadile bekafike lapha ekhaya. Ayibonge inkosi. uNkulunkulu enginike ukuthi bafundise ukuthi the Lord is my shepherd. Ngoba kuyokwenzeka uSathane amntshontshe. Athi sesemntshontshweni aphakamisa amehlo athi the Lord is my shepherd. Abuyele endleleni kaNkulunkulu. Amen. Maningi lamahubo ofuneka bangenwe yiwo. Egate lapha kwakhe ubhalile ukuthi the Lord is my shepherd. Sezwana bazalwane bami. Kunama-restaurant amabhodlelana laka amanzi ubhalile ukuthi the Lord is my shepherd. Ungenwe ngakanani? Emncane. Asisibayeka sibhubhise isizwe sikaNkulunkulu. Sibonwe uNkulunkulu thina ukuthi singayenza lento from generation to generation. Amen. Ayinibazalwane bami. Ngempela ngenxa yesikhathi esesivelile ngizocela nje simane sasesiya ezwini lenkosi. Nakhona ngizobeka nje 1-2. Amen. Ngicela sivulela incwadi kaLuka chapter 1. Verse 38, chapter 1, verse 38 to 45. uMaria wathi, bheka ngiyinkosikazi yenkosi, akube kimi njengezwi lakho. Ingelosi yamuka kuye. Ngalezo zinsuku uMaria wasuka waya ngokushesha kwelezinyaba emzini wakwaJuda. Wangena endlini kaZakhariya wambingelela u-Elizabethi. Wathi ukuba u-Elizabethi ezwe ukubingelela kukaMaria, umntwana wachuma esiswini sakhe. U-Elizabethi wagcwala umoya ongcwele. Wamemeza ngezwi elikhulu wathi, ubusisiwe wena esifazaneni, sibusisiwe nesithelo sesisu sakho.
Ngehlelwe kanjani yilokhu ukuba unina wenkosi yami ahambele kimi na? Ngokuba bheka kuthe izwi lokubingelela kwakho lifika ezindlebeni zami, umntwana waxhuma esiswini sami ngokujabula. Ubusisiwe owakholwayo ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini. Amen. Siyabonga babusula sikwamthembelayo nankuluzo zenkosi phinde lambule inhliziyo zethu uJesu Kristu. Amen. Lapha masinasezigwini loba buhlungu lapha sizofunda mhlawumbe masesemakhaya lapha first Peter chapter 2 verse 1 lapho kuthiwa-ke asilahla bekhona izinto esiyilahlayo. Amen. Amanga, ukuhlebana, uthini asizilahle lezo zinto ngoba sekuhambe kwahamba kwangena nengcube. Amen. Usho nendlu kaNkulunkulu. Haleluya. Manje-ke bathandeka bonke enkosini, uvuka nje namazwi enhliziyweni yami ukubazakala asingambalekisi uNkulunkulu phakathi kwethu. Amen. Kodwa akwenzeke lokhu okwathi umesuka u-Elizabeth, amen, umere enyukela kule ntaba eyokomdadewabo, amen, mayefika kuye, haleluya, embingelela yena seqedile okwakhe noNkulunkulu ngoba usethe yimdi wayinikela impilo yakhe ngesikhathi ekhuluma uGabriel, ibheka nansi incekwazi yakho akubekini njengokusho kwenkosi. Haleluya. Akalesabi ihlazo lokhulele intombazane. Ayibonge inkosi. Manje wenyukela kwale ntaba mefika ku-Elizabeth bebingelelana. Amen. Sizwa-ke lamazwi athi akufunde 43. Ngehlelwe kanjani lokhu ukuba unina wenkosi yami ahambele kimi na? Qhubeka bani. Ngokuba bheka kuthe izwi lokubingelela kwakho lifika ezindlebeni zami, umntwana waxhuma esiswini sami ngokujabula. Haleluya. Nesikhathi bebingelelana bazalwane, the Spirit of the Lord was within. Why now? Amen. Lokhu bingelela kwenza ukuthi labo Elizabeth ixhume umntwana, xume. Haleluya. Ngoba naye uza lapha nje usesilekelwe, usembethe. Nkosi yami, usembethe izulu. Ake siqhubeke kuleyo ndima webomama bami. Angathi ngibingelelane kwethu. Shuma selo sami. Kajena. Ngiyaphila. Usozwile. Phela sekukuthi nokuthi. Mase sihlukana la. Nyamehlo webazakala. Mase sihlukana. Mamgajeni. Ngishiya usana lwangaphakathi uthe bohlo. Ngiyangizwa. Mina lo engenzele ngaphakathi kwakhe. Idanga. Ingathukuli be-active. Webazakala. Sikuphila sikhona.
Mina wenkosi yami. Bese. Bemtshela ubani lo? Back to the Spirit of the Lord. We are going nowhere. Asindawo bazalwane. Futhi kunjalo nje kwangathi asinandaba ngale iphiwo zikamoya ezingamasondo okugijimisa lenqola. Awusho ukuthi umama Nkosi awuveze ukubekekile ukuze xa sihlangana kwakhe ebandleni ulahlangana wena ngoba sesenqena ngokudlisa lenkosi. Bebona bazalwane bami, ake sithulelane ukuphila uvuka umzimba kaKristu. I long those days lapho kwakuthiwa laba abanyakazi isizwe sebekhona nalapho. Laba bathi uma befika kunyakaze uJesu wazisulela kubo nabo bathi carry on. Ayingafeli ezandleni zethu kulomama babo. Siyobuzwa ngalama generations. Ngani amfundele lolo elokugcina ngihlale phansi. Hezekiah 34 verse 30 only. Hezekiah 34 verse 30. Siyakwazi ukuthi nina Jehova uNkulunkulu wazo ninazo nokuthi zona indlu yakwa-Israyeli zingabantu bami, isho iNkosi uJehova. Akulonakalo wenganyana. 24 awudla 18 and 19. Chapter 34 Ezekiel. Chapter 34 Ezekiel verse 18. Kuncane kini yini ukuqaba edlelweni elihle nize ninyathele ngezinyawo zenu okuseleyo kwedlelo lenu nokuphuza amanzi aqwedileyo nize nidunge aseleyo ngezinyawo zenu na. Sezwana abantwana benkosi silifice Nkosi yami sithwenyekile lesi sizima lo mthombo uthwenyekile kuncane yini kini ukuthi niwufice uthwenyekile kodwa manje izizukulwane ezilandelayo zothi tata sizophuza yini sizoyiphuza Nkosi yami abasibele uhlobo lomama abafunzana upoison baze bafunze nezingane zabo nabo bafunza amadubu enganeni ukaHerod bafunza ingane amadubu bathi hamba ucela ikhanda likaJohane ingane baba ucela ikhanda likaJohane bakhambe bemunya yani kwengane train yani sakunini amadubu yizini lezi zinto ethe trip in kadungisa isiziba. Nkosi yami akunye ukuphula ngoba kufanele siphile kuwo siphilise nezulu ba bantwana benkosi uyazika ukudla kuyakhulelwa kodwa kuyabonakala ukuthi khona insehle
noma kuyazilwa noma ikhona intethe le edinga umuntu nomuntu afuna ubuso bakhe abhobokelane naye. Haleluya. Mase bhobokelene naye embuluda isithembu sakho asilunga thutha or cast lahla lezi zinto ezenza la enkonzweni kubathwe ibise incebo ekhonzisayo ithi kodwa leli sake ngilithele wakwenze njani kwenzekeni naze lasingisa kaNkosi yami juluwena nazi nceba kaNkulunkulu kanti ameni siza neyikhokho kumenza ukuthi hayi angiyiboni indabalo mama angihlale phansi uNkulunkulu esimkhonza uNkulunkulu wamasu webomama enkondlweni bengikhonza kuyo yemakokanyana kodwa-ke hhayi sengigcina nobe sengila e-organizing siyaqhawulana omama ababili bavele bathi nje babhekele ibenze following Thursday abanye babakankani mina bese ngiyankulunkulu Nkosi yenze njani ngoba angifuni uba nesithe endlini kaNkulunkulu kube nomama amehlo antathe phezulu kwekhanda lakhe ngingambheki kanje wathi uNkulunkulu siyakhisimusa lalo ukuthi siyayo wonke amaphasela kakhisimusi awushaya awuminyezi igama lalo mama ahamba uthatha iphasela mase ithatha from mamtele unekezele nasohambana unephasela sahaga nabaze bedlule emhlabeni ngoba ngingafuni bekhona ukutha uma kukhona ukutha phakathi kwami nomzalwane angikwazi ukuxhumana nezulu. Haleluya. noNkulunkulu akakwazi ukwenza umsebenzi ophelele kanti lento isuka khona la endlini nanobaba uma kukhona ukugedezela nakuhlale phansi ulungiswe bese-ke mancedane axhume umntwana ngangizobazalwana axhume umntwana ngaphakathi avela amakhorasi kube mnandi endleleni hayi bomama bami asingawangoni umtholo uNkulunkulu ukhulumile ngalesi sikhathi inhliziyo yakhe kithi thina abathandayo. Akakhuluma uNkulunkulu bathandekayo kungekho reason, kungekho sizathu. Njengoba khuluma usakabonile ukuthi umonakalo usewomninzi. Malibonge igama leNkosi. Manje sekakhulumile
indaba kaNkulunkulu ufuna umuntu nomuntu azimise phambi kwezwi likaThixo. Haleluya. Indaba kaJehova bathandekayo ufuna umuntu nomuntu ozwizwi azimise yena. Ungayitransfer the message to another person. Misa wena phambi koThixo ukuthi wena uJehova uthini ngawe. Uma ukhona abantu abathi moyingcwele ukhulume nami namhlanje. Oh Jesus, lungisa mina, purify me, ngisize Nkosi. Abathi Nkosi ukhulume nami. uThixo unako ukwenza izinto ezehlula abantu. uThixo unako ukwenza izinto ezehlula abantu. Akakhulume ekalungise. Sekakhulumile kebathandekayo sezothandaza. Powerful Jesus. Kudinga ihlobo labantu abazawuvuma ukuthi usana sewufile ngaphakathi. Izinto endleleni ziyilimazile impilo yami. Angisenguye loya emntadeni nguye. Nami Nkosi ngigcwelise. Cleanse me. Purify me. Make me. Change me. Overpower me. Cover me with your anointing, with your power. According to Thixo, afukuyenza ngempilo yakho. Namhlanje sesizothandaza. Nawe mama wami ungasuka wena uhlale kuyo. Uthi ngimi lo Nkosi. Ngimi lo Thixo wami. Ngimi lo Jehova olungileyo. Ngimi lo Mhlekazi. Khona wami wonakala endleleni. Kawenza umahluko ngaphakathi kwami. Ngizwile ukhuluma namhlanje. Ngizophambi kwe-althare yakho. Ngisize uyichukumise impilo yami. Sizothandaza. Babakhona babantu abathi Msindisi, touch me, renew me, change me. Ukhulumile namhlanje. Kawuphinde ungivuse ngaphakathi. Ngicela laba bantu bezaba ngaphambili uma besahlabela sizothandaza. uMaria wavisitere Elizabeth. When efika emlingelela something ngaphakathi kwakhe yavuka. Ngoba wefika yena egcwele uThixo embethe amandla. Nawe ngaphakathi kwakho ukhona amandla uThixo afuna ukuwavusa. Ungavumi uhamba nje ungekho lutho phakathi kwakho. Ngoba ngempilo yakho uJehova uyasebenza. Nkosi yami. Ngoba kuleli bandla
yami. Asiphakamise isandla sonke sothandaza. Nawe wena uzule uthi Nkosi nami ungandidluli. Ngalesibusiso selempela veki nami ungandidluli. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga Baba. UNguThixo. Wazi konke ubona konke. Nokubiyo usehlele endleleni kuphambi kwakho. Baba wethu namandla onke siyathoba phambi kwakho silibandla. Siyavuma senzeka kahle. Nkosi. Siyabe sangenelwa. Thixo wethu ingcwele nasavuma. Izinto zemzini zangena phakathi kwethu. Thixo wethu othandekayo siyathoba phambi kwenyawo zakho. Isandla sakho esinamandla masingasuki. Bawe ingcwele bandleni lakho. Thixo wethu othandekayo siyathoba phambi kwakho. Bawe namandla ngale mfundiso yezwi lakho. Nathi Nkosi sithi kulesi sikhathi kule mihla yethu Nkosi ungasishisi sodwa. Ungasishisi sodwa. Ungavumi ngathi Baba wethu ingcwele siyayidinga leyanto yangaphambili. Baba wethu namandla siyayidinga. Baba namandla yasusa impeyiti Thixo wami wakinya sonke siyayidinga eyakazimulo. Baba namandla edonsa abantu besitela ezindlini zabo. Baba siyayidinga Thixo wami siyayidinga Nkosi siphambi kwakho. Phinda usivelele, phinda usihambele, phinda usidwendwele njengosapho lakho. Baba wethu ingcwele siyabonga ukuthi wena ukhona nakule mihla yethu yokuphela. Baba wethu namandla nabantwana bakho bakuzwile ukhuluma. Thatha nalowa, thumisa nalowa, vusa naloya, moya wengcwele, vusa naloya, mvulele naloya amasabezulu. Thixo wethu ingcwele bezile ngaphambili banezinto ezidingwa umphefumulo wabo. Siyathandaza moya wamandla, ingalo yakho ethembekileyo mayibambe lo, ibambe nalo, ibambe nalona, ibambe nalona. Elifu malihlele phezu kwempilo zabo egameni likaJesu. Kuyenzeka egameni likaJesu. Siyabonga Nkosi ubuthixo owabantu wamanga esitweni nje sibamanga sibini kuwe. Situfanelwe imbeko yonke. Qhubeka nathi njengoNkulunkulu wethu egama lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Umkhosazana wakho okhulume ngaye siyaphinda Nkosi sithi intambiso yakho mayimsibekele. Uphinde ugalele empilweni yakhe aphathathe khona. Phinde utshila ezimfihlakalo ngegama lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga kakhulu bomama. uNkulunkulu akusise bahlala phansi. Ikholwa nini ukuthi kuyenzeka and ngegama lenkosi uJesu. Amen. Sibonge kakhulu bazalwane sesifike cishe ekugcineni. Siza kuwe yana wezinsuku sonini nanini. Siza kuwe sithi uyinkosi yami Jehova Sebawothi. Siza kuwe yana wezinsuku silethi sibonga Bwana lezi siza kuwe akekho njengawe uyinkosi yami. Siza kuwe Jesu siphakamisa izandla ngokuphela
wena siza kuwe akekho njengawe akekho nomalinganiswa nawe